Kirill Lazarov ja és jugador del Barça Interesport per a les dues properes temporades. El lateral macedoni ha signat aquest matí el contracte que el vincula a l'equip blaugrana, fent realitat una aspiració que l'acompanya fa temps. Cuando era pequeño, mi sueño era como deportista un día jugar en este club. Mi sueño ya está cumplido y yo creo que como jugador que tiene mucha experiencia, que he vivido muchas cosas en este deporte, como jugador puedo dar en este club, en este gran club, mucho de mí y lo voy a intentar hacer eso. Hem signat un jugador sobretot que ens aporta una part tècnica o tàctica molt important i una part de saber suportar la pressió per poder jugar aquí, no? Experiència i gol, dues qualitats que porta aquest lateral esquerrà i que sumen un projecte, el del Barça Interesport, que dona un salt endavant en qualitat i aspiracions de cara a l'any que ve.